Rusland, Canada, USA, Norge, danskillu qalasersualerngusaapput. Controversy has never been settled. Russillu piginnittuujumallutik ataasingormat nalunaaqammeqput. Taamaattumi naalakkersuusiniit nutaami isumnersuutinik toqangilagut kisianiit tusaatissatiguinnassoo qalasersuullik killeqarfiinunanut sorlarnut atasuunersut pilluit naalagaaffiit peqatigiinni isimalioqatigissitap aliangersagassarilerpaa nunattalu qalasersuarmut atanera pillugut taanskit siorna qinnuteqarput if innimiit massakkut tungavilersuutit nalilersuiffiineqarnissau kiun akkersuni pisussaassoo kisianni taassuma qanu inerneqarnissaa maannakkut uqaatigisinnaangilluunnarpaa qanu inerneqassanersu qalasersu pilaanerussit killeqarfissatut piumasaqaataat akuerineqassappat Rusland 1,2 million kvadratkilometerinik tassa nunat affaatut annertussusilimik annertunerulissaq. Even with the vessel's massive power, killeqarfillurussit pigiumasaat uliaqarluarnissaanik kasseqarluarnissaanik kuulteqarluarnissaanik nikkileqarluarnissaanillu ilimaineqarpoq aamma apeqqutaununa taakku qalasersuarma atassut inuustissarsiornikku aningaasarsiornikku allatigullu qalasersuup imavittaata akunneqarnissaani simaqarpunga tassan susissaqartu aamma akunnerminni paaseqatigistigisariaqaraa